situnganna tanyana ulam maulu. Ini sudah masuk Jumadil Ula. Tapi peringatan Maulid kalau di seluruh dunia yang paling lama maulu itu Afrika Selatan, 6 bulan. 6 bulan maulu, dan peserta Maulid yang paling banyak itu di Afrika Selatan. Tapi napaturu baraka epong Allah Ta'ala. Jadi tau penrangi ternyata pemaulu baca purang. Sebab kamu pemaulu ku bulan Januari. Si Sambu Meraja. Jadi iana tandra papuji maraja tak lori ale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari natupakang kasih di acara yakni peringatan hari kelahiran Nabi. Jadi si sangupakuling peringatan hari kelahiran Nabi. Iya ko aso aja jangan na iparingati berarti aso sining. Iya ko ulang aja jangan na Nabi ta iparingati berarti bulan Rabiul Awal. Makiro. Tapi iya ko tahunna maka dari tawe tahun gajah. Tapi upasangi iya ro Nabi ta nasukuru ki aso aja jangan na dengan puasa. Jadi itu Nabi ta ko sukuru ima puasa. Nabi Musa ipalepak wattunna ilal lungoko Fir'aun ipasalama na puasangi Nabi ta. Itulah sehingga puasa pada hari Asyura. Aso aja jangan na Nabi ta syukurui. Nabi dilahirkan hari Senin, makanya Nabi ta na puasangi aso sining. Jadi itu Nabi ta ko syukurui ma puasa. Ia ko umakna ko syukurangi manre. Insyaallah. Dia itu na salah. Dia na salah. Aja tersinggung. Magai memang ibadah yang paling gampang, tapi metai lolongan ngapalanna yang penting halala adalah salah satunya memberi makan. Apa iya ko puasa mi pribadi mi, tapi iya ko to pandre mai ngapalanna. Apa ia kui pandre tawe patapulo sona patapulo wanina napa capu ko watan na tawi pandre. Setiap dia sholat malaikat mendoakan kita. Ia na tu ampai to motot tariolo para ulama dulu mengajarkan aja naliwa patapulo sona mapandre siko supaya patolak balah. Dena musila dak milau dong apa malaika ena milau dong aku. Coba. Etita nigare komelo inno galung etawe biasa aga napigaw mapamulay manre yamatu komelo matanang manre toy baca dosi nama kiro nelo imampo ibinena angka siasa mapalisa manre toy apa mapa baca si yoli sipui mak baca itana si matu yoli sipui mak baca melo matasa asena kasiasa mak bete manrese baru mak baca sih melo ino galunge mak baca sih siage tanero dena dapi patapula sona. Itu sebenarnya adalah doa. Tanya iya ro baca pokok iya mero andrewe nasaba iya ko manre pu imang nanre ulama toko masyarakat nanreta mabarakai malaika milodongangi iya na tu ampai sadaka subuh itu bagus na sebab magai dua kelompok malaika milodongangi malaikat penjaga malam angka mopi malaikat penjaga siang sudah turun di waktu subuh makanya pas sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh dua kelompok malaikat makiro jadi ya koma sedekah ki koloroi apalanna pada miko subuh tapi dena pada ganna malaika milodongangi angka tu tau nasang ya walai gampang na ustaz cica masumba siulang tapi tak 500 sabu daripada 2 sabu si subuh makan jasa tapi rogi ki tongangi mega tapi rogi ki kenri mon rogina akka cica mi nilodongan malaika kaya tu malaika makhluk terhormat masih kapi na panilodongangi iya kode istirahat
makanya ko cica misi ulam masumbangi ya napura ni nilaw doang nga cicang mamak ko ni malaikat makiro. Makanya yang paling bagus amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla kata Nabi namo cek demi namo 2 sabum yang penting mananungang daripada si di juta yang mikro ramalang. Tapi angka pamalada dia nak kena sumbang. Dia cowe gay protes nah. Itu agama tak makoro. Sebenarnya bukan mengakali agama, tapi mencari mana yang terbaik. Kama kiro. Yoli itawe mak baca. Isangnya mak baca milau doang. Aga nilau doang ngi. Salama. Kadua pak doang. Baca do salama, baca do warialah. Ya ko baca do salama itanaiwi agak na cinnai punana bola. Iya ko baca do wariala ya ku tanangi ni gasan nambo nah ya rumah tewe. Nah ini penting. Kenapa? Mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Bahkan Nabi tak kau makato baina patama manang Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Sinin na tuwe si ba matewe. Makanya tilaw dongang itu mateta. Orang tua yang meninggal doakan. Cuma idi makutuki milaw doang yolipu ima milaw dongangi. Tapi ya kodena sampa apu ima madari tau dena sampa aja yoli. Masalah to ya tuh. Ini penting saya luruskan dulu. Iya na tuh ampai amalan-amalan di masyarakat iya angkai pura na tanang tau pandrite na pak guruangan loko tau matota sebenarnya tidak semuanya keliru. Cuma ada yang salah karena lain yang meneruskan. Ternyata pandrita paterui. Kega contohnya mapatuo dupa sunnah. Menyalakan dupa itu sunnah. Ya komoto ki masam pajam peni apa tuo dupa ki. Magai rumpuna dupa yang harum itu yang disukai oleh malaikat. Napoji malaikat anu maserue. Malaikat akan datang mendoakan kita. Makwiro. Tapi sandro malai akan apau rumpuna dupai palatui salah sehingga nasayana dena tu dupai dena ada rumpu dena latu ya na rumpu na tulina pakone nasayana palatu ye tau pusan ya tu pak nasangi rumpun na palatu itania itu kare soko patan rupa biasa awalnya dena salah tapi nalai sandro salah magai iya biasa nalami pelajaran apa lai palibutomi na panatarita lo ya sena cela ridi pute si babolong iero cela simbol api iero ridi simbol angin iero wae pute tanah bolong magai watak kalewe apa unsurna poliok ko api poliok ko tanah poliok ko anginnya si bapoliok ko wae maka iya patan rupai watak kale tuh na iya apa ewe si pak na tatong rokok suju si babat tudang ya na tuh kada sampajang na pahamnya tapi sanroy malay na pak bantu turuai na soron no salo salah nih itu kare jadi ya kotannya tau pandrita paterui bahaya na sabana modele deto na ka kopen ramakoro di pak ya tu ko macabe polo ko tasi mayaga tapi sawi ro maka na malasa kaje ustaz ko deu papi sawi malasa memangi na si anggota ki apa iya tu jinge masinga wattu ko na dapi wattu na yaneng aja na najipa anak bicu na bawang de pana jala mana pikiran na lobo lata talengi di 5 sabu angka si ko baje tale si di 5 sabu angka si bajana tale di 5 sabu talungaso mi tale di ya kong kay de tale di makarapa ya tu age gina pigaw ya to ko pure tale tapamade mako mati tu jinge setiap waktu kita kasih pasti masinga ko nadapi wattuna karena dia punya hak membuat kita sakit nasabak si anggota ki kegayasam pada ko mapasangi TV kabel iya ko angka ya tu bostar emadak ya ko bolata masinga tu pati TV kabel tapacuran ni garet tanade nalo masinga
Kamak itu, makomat itu jinge. Iya ko si anggota kita tahu na singa, makanya tapak pisau ni manca di anggota. Maka ko carana, idi sorongi. Pak itu pas sorong-sorongnya macam. Ko sandre sorong na sangkehe. Ilo si ko tau pemangi. Paringan rami ko nalupay wi. Malasa, saruk mata anak nanasay malasa si nadapi me masih watuna. Pura nale paja nasaba setan me mamilasay wi. Maka ko cara ustaz magampang aja na tahu eta suruh. Idi maki buai napai dila sorongi aja na tahu litau. Ta sorongi ta bawa na ta maka dengke pacapuran itu dia namanya komondri pacapuran di tawam. Selesai ini. Masa gina singa. Apa aja nih manca di anggota. Itu kagak kumakoro di. Masoro-sorong. Mega na mega laporang. Hati-hati kibu nasabak namo tu sampajangnya nasolang itu. Ia sange keyakinan memang ada maka da angka wadillah saitawe nasabak memang diberi izin oleh Allah. Tapi ya ko makanja itawakal na tawe makanja ya bos sewana na makanja cara na milau dollar ripong Allah Ta'ala wadis terbebas. Tapi ya ko de namu ibaca ya kursi ko ibaca bawam. Apa angka tu seta pak napla ayat kursi angka tahu tama-tamangi baca ayat kursi yole leto ayat kursi na to tama-tamangi na ya tau maru ya magai na napala makanya perbaiki agar mapa mulai keyakinan degawat di papole guna tolak sukara rilene po Allah Ta'ala maka namanya pinang keyakini Pak Ustaz dena marigagang keyakini maka dah bisa memberi manfaat tapi polokui pong Allah Ta'ala cuma keistimewaan ya ku makadaki boh ya nang katu yakini pa pole manfaat salai pong Allah Ta'ala musyrik berarti namo HP musyrik to pa angka gunana HP ATM musyrik juga makanya keyakinan tetap kepada Allah macicing mega tau macicing itu Pak kepake peroso angka pakai aku itu cicing ini nama ringai pakai karena Nabi pakai cincin tapi kedudukannya hanya sebagai hiasan aja meyakini maka dia ku pakai cici kudu mau di kubuang nggak dia itu mau di kubuang ku tapa po ini penting jadi usahakan keyakinan tak nah sebab iya na tujuan Nabi tayutus untuk memurnikan akidah Pekanjaki, Pak telu tuh kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam fikih, kajian iman tauhid, kajian ihsan tasawuf. Kadang penceramah membahas salah satunya, kadang fikih baik bahas, kadang tauhid baik bahas, kadang akhlak atau tasawuf saja dibahas. Padahal tiga-tiganya penting. Cuma dia minawat di pesigaru-garu. Ya ku kajian tauhid, kajian akhlak, ipano ku kajian tauhid. Ya natu namanya mapaharam, kega. Hormat kepada bendera merah putih musyrik karena menyembah padahal hormat itu takzim itu kajian adab bukan kajian tauhid sungkaman kepada orang tua mapak botingi nama jama si baindokna botinge ambokna na bawi limana ruku kemudian mencium tangannya maka ada musyrik nah reko kajian tauhid padahal itu kajian adab takzim anak ke orang tua jadi nawak di pesigaru-garu tak paham ya. Jadi liangi akhlak, liangi akidah. Iya kok akhlak bicara adab. Iya kok akidah tauhid. Jadi dia itu nanya menanda rokok emas sompah. Ada karena penghargaan ke orang tua, takzim asanah. Itu dibolehkan. Hormat kepada bendera. Tanya bendera nih hormati tapi ulama yang memperjuangkan darahnya dan nyawanya demi merebut kemerdekaan itu yang kita hormati. Deni sembah tapi hormati sebagai takzim kepada para ulama. Makiro tapi mega manggai haram karena dia anggap tauhid. Nah itu bahayanya. Pada mamauli epa mega di maja salah-salah pahami make. Manang kebatalo kay patama uti. Nah kan makiro. Padahal itu otomatot tariolo madodo sikolana tapi matandre pahanna. Deka matan resikolana tapi makanya pahan ya kong kana pau tembus pada nak kena beli
cek dek mi bele na kongkah yo po nak mundri matandri sikola na madodo pahan na magala topi mak bele hingga sini na napawi salah mana dari makadami lempak padahal dia lempak sisa nama mako lempak alam itu tidak bisa diprediksi. Gempa makadami, gesekan lempengan, perpindahan lempengan aja nan lupai po ng Allah Ta'ala na di na gampa ko po ng Allah Ta'ala makadaja ya ko adil ipamimpingi pa na makanja waktu na halipa Umar gampay natudo tanay na chairi nasa agapi pakedo ko na wale moha mo mamako tunduk tanah magay adil itong maparenta. Makanya cidi ba kunci na pa ya komeki macuri na bita jamo na may galadak ya robawang aja ta susay pada tarupa tau ya na robawa ta pake iko pa kampi bembe aja mo susay pa dara aja ta susay kita sakira ni bembe ta kamakiro tapi ang kametoja itu ujian hidup layu uji tawe manuk na bali boleh menre ko adenge madari tu jamban apa made ujian itu kada guru ta kali siden re ko jambangi manuk na bali bola mo ko ademu ayo bisa te manuk ademu ba na mo bisay nasa guru ta kali siden re ro ya de na tu macai ya mi ko tay manuk mo bisay tu manok ko kakada manuk na bali bola jambang ya ko ademu bisa insyaallah de macai na makiro ya ko jambangi manuk na bali bola ko adenge ademu na mo bisay iya mapacin ni te manuk itu tapahan nih na ang kami matuja itu amala matandre kega ihsan kiasa ihsan mapedeceng ya kumabasa itawe na tumabasa de na mapedeceng asana mapasiwala decem tapi ya kumasekke itay na tumabasa ya na tiasa mapedeceng makanya nabi tamelo gota masuruga masagina lalang mo latama de mo antarita masuruga namo me kolari para ko pasay na de na pasa bisa lo mapasa din na subasa namo may kilari talumo na sa nabita wala ideche taw mapeja elo koriko yerona kung kataw maseke abasa ko kung kataw paujaki taw paudechengi kung kataw milodongang imajati lodongang isalama yang kedua oto ko makasiwiri watu mamana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk yang ketiga wajarang inran na taw makin renga jong podangi balibolata macicil motor idi palepay insyaallah insyaallah salama ki detan cerita masuruga no bali bolata macicil motor idi palepa insyaallah iya tule kamola de iyam pay antri kita mah pak makan kita tidak antri masuk surga pak sisap butaw dali kong kaci di mulai jamay iya mi kong kataw maseke nasa deto siya kaparanga barana chau si selemo tu aja layolo itu kare itu tuh hari maka dengan kamu tu matu nangkal pakai Cina toko itu ndak boleh agama itu mengajarkan akibuah ko decing aja mau pasiwala decing mega tu tahu mau pasiwala decing mi mak bagi warra mak bagi terigu mak bagi gola mak bagi lipa pak metodo deto kako ko penra dega ha dena marigaga talamoy dena marigaga ya kamakada masogo pastas na dito na madosa tayo sogo dito na madosa aga tayo masogo ya ko masogo ito ni sogo tayo masogo si bataw isogo dan ina madosa pa di ka hadisa na makada madosa makadami na bitara si wal murtasi pinar tayo isogo si bataw masogo para pada ta maranaka dena madosa de tapi memang oko agama pak angka agaga maka dito pandrita ya komeko ipau kanja ya komeko manci tau kanja ako masyarakat eci di bawang tanya sempajang aga pale abasako iya metomiro iya nama basa mo tayo tau kanjai namo tau jasi pak betul nga namo maka jana ampena ina iya nama basa tayo nakakanja payano kramake maka basa makutiha maka ito pandrita iya na tu ampay mabasa itu magala mabere magala masidaka ina dena pa aja na rampe tawaya tu namo man ya taw kalasi
Iya, tuliya me tu ni ngerang, makanya kong kanggota dewa ya minuba komesi to do. Ina tuli makada to tay tahu kanja apa ukiro pas sidak kay nasabari. Makutiha. Denu letak denginya tu. Jadi komeki yang enggak tahu kanja agala ni mabere kita ni gare ko caki si salah bali bolata na magampak. Yan ang katanaso tabawangi. Deta si salah. Deta si salah. Iya meto ta si salah ko tuli masaru ibaw na nasunasu na din ang katabering. Gaga pa makoko aja mawata pa ya biasa tayo mabasa pa masola ko monroy. Malibale tatalu langsung na nasu na bagian ni balibolana apa mawari ko monroy. Iya makoko nang kalaman itaw seke gulukas. Iya na tu gulukas sila maritaw kadi. Monro bali na ilala macala matanak kay balibolana man repicok ladang. Iya matan ratu datun na tau seke nang katau dua gulukas na datun na tau seke itu. Deto kakak ko penrang. Iyampai megalasa nasaba makurap pak doang malaikat ni. Yaitu ampai makatopan rita. Iya panak baraka andrewe ko pure masidakang. Apa iya tu andrewe ya sidakang ina malundra ihan andreta we. Anna subali ni garet tataru makanja na sunna na patandre kong kana subali na bagyang ita na mo mabolo duro na malunray pa bere na tawe madari kito makaramaje na makalunra ko na mo idi ko taling ita itu malunra to nasa bapuran ni ninlaw doang ang malaika iya na to na makura lasa makanya kataw na kan na panyakigula ci dito tandre to la sa tao seke ya to sesa dito na kumanang dito kama patau panyakigula bacere bacai. Iya. Tapi angka hadesa na nabita dau mardakum bisadaka burai bila samuna sabab pasidaka ya ko lali celengange aja tak biak bangi dita ko celengange palepangi napaki milau doang puang baraka na pasidaka kue angka je lasakan na kae tapancaji wi pak bura napa tapatama aja tak kena palana baraka na aja tak bebang ko celengang kenapa ta sorong patamay na patilaw pada kalau ko Pak Bupati Sorobawa mi aga je milaw nas aga milaw deka aga tabahan ni ilaw ki palepang celengang kenapa ki milaw doang iya ko tahu taleng kako celenga de nak bicara iya ko tahu ta podangi kada tilaw doang nga mapangimpang nga roy magi je na tulimati dongi idi na milaw doang nga beji terima dota apa pitu tahu kasih si milaw doang nakala patapulo tahu panrita makito itu suroy yan ang papangimpa makat dia ipamatet tu don na pa makura milaw doang ngi tapahangi talengi tawe apalagi ko din ipasu sakana mapa ni tapasu 2,5 cede meje na 2,5% cede lada ya mi komeki mahitupane pada sewe 5 tukan na ya tapane si pasu si 5% ya napane si pasu si 5 ya, Pak Madari itu ko nadati si taon na pay pasu nala nila seke betul nan matu 5 deke ni bo kapag makume matitu pak yatu ibalisi debe matoko melu masidak kata tapang kapole mego kiya mite datun na setangi ya komeki mite datun na setangi magampang alabawa ni di 500 sabuta sila kanyo kokorangi napaki makadameka masumbangin ko jumai ya nameki matinre tong kanito mabici megalada iro kurangi ketua anak mo masikola kami nakamajaran aga mi moliak kopi ko lakasi mo tumen sa chapu di kamolya nga namoje tu cek dek ni komandan ngamoy ay nalagani 200 nasa talo na pala sanang ka pak balu baso lalo nasa way kanja payero makawangi ya banaro di mulo mula jolo na taseleto setange siya tu Messi matin rokawan ni situ angkas itu to 5 bici de na paja kibawa ni ako mo kura si ratu manisa bunatilo masigi tama ni nasa menia sumbangan sisan na lalo cilengang yung matinroy sapu-sapu si setan ko setanya tinro na matinro de nasa digi cilengang yung lalo sisan na nasa imatu pimasu pimakaday setang yung mabici salanya no tu
Madosa no Pak 5 pura memo bere na si ratu mani ujumate mapi de na sumbang datun na setange ya tu ampe nang kahalangi masjidak kadatun na setange namo baineta enak kada baineta aja namo sumba jolo Pak datu setan na ya tu tapi dia to kagak ko di iya asida kaki malomo tu dale na te ko masidakai apa ya tu pintu na dale megay kami mato angka ko pasidakai angka ko pak dogang angka ko baca korang angka ko sampajange angka ko silaturahmi megay mato angka to ko mak baine pa angka saba na nadita pula yaman ci di baine na ci dia na mak dareki we marak jika si dale ko mak na dita baine suri mak baine sisan na pura mak baine ina makumui ha nah sama kumiji Rasul makin nabi tak bayi po mak bayi si wegan na manital lu bayi na napa madeceng jadi anang katau de na memba dece pakalino na suri mak bayi magay nasaba pintu dalle ya komelomui palabai maka ramai kamu pintu na leang ustaz ina rope pintu na leang pasidaka iya tu anak makoto pede mega ya anak nate pede masempui dale na apa oko midi na palalo puangi katuto mapasikola ko jupandang anak na pasikola ina iya betul na masikola anak nang kato jaji jam-jaman na mabalu be paminang kana sorora sisan na temma anak na pajatoni apa oko memang midi na palalo puang Allah taala jadi na to ampai akibu mo ki anak aja mo ta maselang aja ne itu bicara na dokter eta kalinga dua anak cukup aga no ko ci digimpe ci dikiru aga mitaranong gaga kibua imega komelomui jaji kadagi pandrege ustaz angkat tu anak manu tak 20 anak na noci camanre mana mona pamendre itu gerehe masyep pinano de panama patanen re macekeng tak 20 anak nama karek-karek mi mandre mana mo iya di taci di mijaji telutau na tu 5 kadareke makurat tawakal memang mi itu adara ki loki matasi itu patasi pak maca tu patasi maga ya konis sange hakeka na ya sange mameng magala tu masidaka no basa kimita pameto pamemana ngokoe iya itu ku mameng ite na tari alati menna ya ro alati untuk balewe atau untuk pameng ya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng ya ro alati untuk pamengnya atau untuk balewe untuk pamenge pak ya ko makana untuk balik ustaz aja nung tatarime balik alat tibana taper pak mimi mapan rebale mata tarimeng pancing nasaba meloki konandre na payala jadi itu pasti dakai ko yalengi tau kasih setan nya tu alena yaleng idi mi pancingi supaya wat dingi mega rewa tapahani maka amiro tapi raja-raja ini itu ampe waktu na mancaji presiden Gus Dur tak pernah rubah gambar na duit gambar di sisapu pati murah denak baju aju mak bangku di siratu sapu Soekarno masongko mak jasa kade kome kalau masih ge masam pajak bawa toko di masongko di siratu sapu ya kalau ko galunge di sisapu na mo bawa yo pui di sibalikangi yan tu ampai di siratu pura mapangewasi ba di sisa bueh we pure na manoko-noko sisa di sisa bueh na taro maka di siratu kinro boleh di sisa buh nasibamo kijajo ko pabare mana kata patadeko Allah naburu mana nito lilimu ita menyanasa ngidi to 5 langi mo pie maka di siratu usapa ko di sisa buh ko kanto na pacama di uruntuk ko usapa ko pak ustaz deto ko gagah sapa ko pajabakin ko pole maka di sisa bo de mi nga kasi ko ko mapabaluonyi itu ya monro pay mari di mana ngaleleku nasa wala nang kaje to lele mu buru-buru mana ni menteri di to 5 kanja je onrot teh maka de di sisa bo tapi angka to onro di siratu de nang kau runtuk ko nasa kenro nasa ko celengan na masigi maka de di siratu wade metoka ka ko tong kamuka ya miku ya igat tagi sorong ate matama nasa gisala jepu jadi usahakannya pegawai pas sidakata na iya tu pas sidakay na mo tu bija-bija na padecing ito tanya idi bawang napahangin
Ya tu pa tolak bala makom itu pa bu. Ya na tu ampai kebiasa sa tolak bala to. Ya na juma bawa kalau kutulo masigi di 5 sabu. Apa di 5 sabu biasa megang kana. Ya mako kwasi agami. Na curi ni dia nagatika luku di 5 sabu muni bawa putim baliung laso agim may palese na 5 sabu dia na lese. Mak buatang ngami. Pelajari kehidupan kita pak. Dia nama bela boleh ko tu. Iya ko makanja ipakasiwita na makanja padongat ta makanja tawakal tamasa gina pakanna ya bala po Allah taala. Yang katua gaga na paturu po Allah taala melo mi ko macawe ki. Maka da musibah pastas tanya musibah. Idi metode ta syukuru. Kegayasa waktu na makanja lakay na santai tulis balakay na makandre kasih sayang na lakay na dia na sempajang. Dia kanoto matahaju toli manonto mi bapake lo toli rate matito sisa na macandri lakay na napay moto matahaju malo bilang subhanallah subhanallah modupay iya